Emyaka 8 ehingwire gavumenti okurabira mu kitongole ky'ebyobuhingi ekombeka ekyoma ky'amate omugombora ya Buraro mu district ya Hoima ahari shillings 300,000 konka ekikutangaza ekyoma eki kikakwata omucuucu kandi ekyombeko kyakyo hati kikahinduka omwanya gw'enkiiko. Kubanza kusiima gavumenti ekatuleetera ekyoma ekyo baitu byakituleeteire ebigendererwa byakyo butahikiire bakatuleetera nibagambe gyakuba dayari yokutuha amata baitu bwire buno up to now kitufuna amata kyoma kirimu kibyamire esanga nti abantu bakashaka kuya yente nabazigaro mbikiyoka nka buseruka n'ebicoke binti twalisanga nti abantu abandi bakasaraho kugenda amasi n'okutundira amata gaabwe hasosi. Nashaba hati gavumenti yahereza amaka gari kweba sente z'amate nuko ekyoma kihikirize ekigendererwa kyakyo. Twatwine ente nyingi zagenda baitu ekyoma kyo kyasigara kiroho itwe abataka kibakusaba bakaba bendeze baletemu ekyoma ekindi nibo batwale kino baitu abandi abakira bagamba leka babagabire ente hakire enjungu abantu basobole kuba ne bafuna amata. So ekyoma kiriyo, but the problem mu Buraro is ebisoro bitaito ekandi sub counties zine ebisoro ziri haraho muno zire ifo kuseruka eifo ko nibo bayine ebisoro. Council akagira ibitekerezo nti we relocate ekyoma tukiheyo facility tugiheyo tugiteke nka buseruka bokwente zikusinga obwenge n'osikozerek zigenzere. Of course, it was not an easy debate on Bwirobo. Ekyoma eki ni kimwe hari ebyo ebi gavumenti yayombekera abahingi n'abariisa ina amasiko g'okutungura entaasa y'amaka g'abatuura mu mugombora ya Buraro. Gasha Kwambrozi n'Agaba Katota.